Kupiganisha ujumbe wa chuki kuna umuhimu wake. Ya kwanza, inakusaidia wewe binafsi kujionyesha kwamba wewe ni mustaarabu. Kwani unapoziacha habari hizo kuzagazwa kupitia pengine chombo chako au wewe binafsi kuzisambaza kwenye chombo, wanaokusoma wanakuona, wanakujua na wanatambua kwamba wewe bado haujasirimuka. Watatambua kwamba pengine elimu yako bado ipo nyuma. Kama ni kweli, unaweza ukajipe muda wa kupitia chombo cha habari, njia yoyote ile ya usambazaji wa taarifa, na kusambaza mwenyewe au kuacha watu wengine kuzisambaza. Wanaokuevalue, wale ambao wanakuobserve, wanaona kwamba huyu jamaa bado hajabadilika, bado hajasilimuka, hajawa mustaarabu basi, au hajawa mpenda maendeleo, mpenda amani, au basi hajakuwa na ile roho ya kuheshimu haki za binadamu, utu wa watu, na kujua kwamba unachokifanyizia mwenzako kesho kinaweza kukurudilie kile ambacho hautaki wakufanyizie. Na jamani, tafadhali usiende kukafanyizie kwa mtu mwingine.